biramukandagiye mumena umutwe atuvuyemo yigenda, ariko umushoferi rero kubera urugendo rurerure baba bakoze barasinzira nese ubu yari ikwiriye kumugonga, ariko nyine nta kundi niko Imana yabishatse ihita yurira amahanga y'ipine ihita gufora nyine yitura hasi. Imodoka atamuhanda cyane bamujyanye yumye byanarangiye habe nakuka na gake yarakiyemo yari yapfuye byarangiye. None ahangaha imodoka ikoze impanuka birangira umunyonzi ahise ahaburira ubuzima. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ije kugonga umuntu ihita imugonga umutwe. Uyu mugabo yari umunyonzi uri kwibaza ngo iyi mpanuka ibereye he? Iyi mpanuka ibereye Nyabugogo, hano ujya Karuruma niho impanuka ibereye neza hano mu Gasyata, hepfo y'amagaraje yo mu Gasyata niho impanuka ibereye. Impanuka iteye ubwoba, impanuka bamwe mu baturage babonye bakifata ku munwa bakarira bavuga yuko iyi modoka yaje guta umuhanda ikagonga abantu bari inyuma y'umuhanda, bikarangira umunyonzi ahaburiye ubuzima. Umunyonzi, bamwe mu banyonzi bagenzi be bavuga yuko abavuyemo, ariko bavuga yuko uyu mushoferi abahemukiye, ariko nawe ntago ari we, buriya ntago umuntu abyuka kugira ngo atware imodoka avuga yuko ari bugonge. Ni impanuka ibibaye mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yahageze iza yirukanka ihagera mbere, hamagaza imbangukiragutabara nibwo yahise hamagaza imodoka y'amaruge iraza. Uyu mugabo bagonze umutwe ugaturika bahita bamujyana byihutirwa. Kugeza amagingo ngaha rero abaturage bari mu gahinda n'amara, bavuga yuko iyi mpanuka yarejeje abanyarwanda igatera benshi ubwoba. Kubw'amahirwe hapfuye umuntu umwe n'abantu benshi bigize bapfira mu ino mpanuka, uretse abandi babiri bakomeretse ambulance yahise yitaho, ndetse umushoferi ntago yigize yitaba Imana. Umushoferi we nta kintu yabaye, dore ko iyi modoka iri mu bwoko nayo bw'ikamyo itigize nayo igira ikiba uretse kurenga umuhanda ikava mu muhanda yarangiza igasimbukira hano hepfo. Nk'uko mubibona hano hajya ku gishanga cya Nyabugogo niho yahise isa nkaho isimbukira. Katumye benshi barira, ni impanuka yatumye abamwe bava mu byabo barashungamiriza. Ubwo abaturage baganiraga n'itangazamakuru basobanura uburyo ki uyu mushoferi utwaye imodoka y'ikamyo ashobora kuba yari yanyoye ibisindisha, kandi ikindi yari afite umunaniro ukabije cyane, kuko umuntu agera mu rwego rwo kurenza imodoka umuhanda ari uko yasinziriye cyangwa yanyoye ikinyobwa akaba yanyoye ibisindisha. Ariko maginganga abapolisi, traffic polisi yamupimye isanga ntago yagize anywa ibisindisha, ariko yemera yuko agatotsi kamufashe bikarangira iyi modoka ahirengeje umuhanda. Nawe yasobanuye yuko atazi uburyo ki byagenze, imodoka ikahita irenga umuhanda. Hahise hamagarwa breakdown ihita iterwa ku iyi modoka, ihita ijyanwa ku bizibiti mu Gasyata. Maginganga y'imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yakoze impanuka ubu ngubu iri mu Gasyata ku bizibiti, mu gihe abakomeretse bajyanwe ku bitaro kwitabwaho n'abaganga. Uyu witabye Imana nawe Imana imwakire mu bayo, dore ko umuryango we utaramenya yuko umwana wabo yigize yitaba Imana. Bamwe mu banyonzi baziranye bavuga ko umunyonzi yari afite umugore n'umwana, ariko iyi nkuru itaragera ku uyu mugore we bari bafitanye umwana mutonya cyane. Uyu munyonzi afite imyaka 28, yari afite umugore bafitanye akana k'imyaka 2 gutyo. Bivuze ngo rero urumva ko uyu mugabo asize umuryango, kandi abaturage babana n'uyu musore bavuga yuko uyu musore umuryango we wari ubayeho ari uko ahari. Bityo rero umuryango we nuza kumenya bino baze kugerageza uburyo ki bamufasha, nka leta imufashe rero ukuntu yamuhereza utwo gukora yiteze imbere, kubera ko umugabo we yitabye Imana. Ariko noneho ko byagenze gutya, Silas igomba gutanga impuzamara ku muntu witabye Imana. Bivuze ngo uyu mugore ashobora guhabwa amafaranga agera muri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo iyo ugonze umuntu agapfa, Silas itanga impozamarira. Uyu musore bamusabye kujya kudekarara Silas kugira ngo abakomeretse bishyurwe na Silas, ndetse n'abapfuye Silas itange impozamarira. Perime ye azayisanga ku rukiko aho azaba arimo aburana, kugira ngo ngire asubizwe uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga mu buryo bwa rusange cyangwa mu buryo bwizewe. Bamuha igipapuro cyo kuba agenderaho kigaragaza igihe azagarukira kuri traffic polisi azaza. Bivuze ngo azaza yadekaraye kugira ngo amenye nimba indangamuntu perime ye yageze ku rukiko, ubundi ajye kuzana gategure yiwe ku rukiko.
ni inkuru yarijije benshi, ni inkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane, ariko iyi nkuru nawe urumva yuko ibabaje. Natwe iyi nkuru tuyikora twarize turangije twifata ku munwa. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka nimerwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Kidasamura ni ikinyamakuru gikora amakuru mu buryo bwizewe kandi kigasesengura amakuru mu buryo bunoze. Turabakunda, Imana ibahereze umugisha, igicamunsi cyiza uyu munsi babere uw'umugisha, amahoro n'umutekano ube kuri mwebwe. Ndabakunda cyane, thank you so much. Mwarakoze gukanda subscribe.